Hallelujah. Namuhla lelo bengifuna ukukhuluma ngako sala ngikhetha nje sesitovana. Asilungiselele kuya kwaKristu bazalwane. Jesu kanjani? Uyabuya. So sikhathi sekudlala amasibhaqelane nesikhathi sekumbulu niyayazi lesibalo bathi imbulu. Imbulu bathi lalaba bahlala lamahhovisi lamakhulu lalaba phula umthetho khona. Bathi lesibalo lesi siyalumena. Siphuma la ngetingubo ngoba ingubo atiwasho. So nathi ngawasha ingubo kugcina kwakhele letilwane letilumana kabuhlungu. Bathi ngilenda lesihlakaniphe ngayo nakumnyama siyakuluma. But wathi labonze wathi ekhafa gezwa khanyisa akuphinza usibona. Siyanyamana. So ngithini ke ngithi Kristu lakabuya lanza lebandla lakhe. Lalaba vela kumnyama betinto nakuthi qhaqhanya usithela akasafuna ukubonakala kuthi abanenkinga ngoba kuthi abantu labatawunyiba neyalathi igaba lethi kunyiba isho ukuthi lento uyayiva ukuthi ngabe ngangiyahamba because sekwetwa njani uyahanjwa but bese uphinze ubuya uyahlala but sokuvile ukuthi abantu sebahambile because lento uyayazi. Ngithi sibandla laKristu kulamalanga la khona kushunyana iprosperity la khona kuthiwa bamba into takho bamba sikhiya sakho titawusala letinto lesibamba ngoba haleluya Jesu uyabuya ubuya kulanza abantu labatilungiselele babangcwele phambi kwakhe balwa kulwa lokuhle njengoba Paulo asho wathi ngilwile kulwa lokuhle sengibuka noma ngikathe kuthiwa umchele wami. So ngithi bazalwane asilweni sibe kulwa lokuhle ngoba ngishito nangicala ukuthi sisempilini but le mpilo esilwa nayo ayisiyo yethu. Thine uthi lahlela kimi konke ukukhathaleka kwenu mina ngane kanjani nginikhathalele uthi buyisa kimi lejoke lensimbi lo lethwele nginte kwethalela mina ngasekunika ijoke lelinjani lelilula uzokhona ukuhamba kule ndlela because kule ndlela ngeke ukhona ukuhamba uthwele lejokelani lensimbi vele utawukhubathela uwe ungeke ufike nzawo. So uthi ke ngakho ke lethani kimi konke ukhathatheka kwenu nalamajoke lasinzayo uze kuthi nginikele ijobelo lelilula kusola nangibuya ningabe abantu labatabe sebabulwe lamajoko kepha nibe nihamba lula ngale lijobelo ngelinike lona. Haleluya. Ngicela sifunde Matthew 25 la kukhulunywa ngenzaba yemantombazana lalishumi. Haleluya. 10 virgin girls. Le lapho na Jesu abebekisa umbeki noma ke umfanekiso welizulu noma ke ngawubhekisa nithi ngekubuya kwakhe. Ngicela nje manje asifunzele from verse 1 asidlulele lapha ku verse 13. Uma kuvama ukusuzela kahle la ngemuva. Awuso siyacetha bazalwane. Le umsebenzi seswendile uNkulunkulu sovele wende umsebenzi. Lapha singasala sikubhutana ukuthi uyabuya basinyana. Matthew bazalwane sahluko 25 sitawusuka lapha ku1 nje sehle sesigcina la 13 sibukisane ukuthi kukhulunywa ngani bambambana bese ke sesiyaqhubekela phambili bazalwane sifunzele manje. Matthew chapter 25 verse 1 sihloko sithi umfanekiso ngetintombi letilishumi. Haleluya. Ngaleso sikhathi umbuso welizulu uyawufanana netintombi letilishumi letathatha tibane tato taphuma tayawuhlangabeta umyeni. Letisihlanu tatilima letinye letisihlanu tatihlakaniphile. Leti tatitilima tathatha tibane tato kodwa tangete tawaphatha emafutha yokukhanyisa. Kanti leti tatihlakaniphile tathatha tibane tato tatiphathela nemafutha. Ngenxa yokuphutha kwemiyeni kufika
tatela tonke talala. Wathi ekhathi nebusuku wevakala umsindvo kumenyetwa kuthiwa nangu umyeni phumani nimhlangabete. Tavuka ke tonke leto tintfombi tatilishumi talungisa tibane tato. Letile tatitilima tathi kuletile tatihlakaniphile sipheni emafutsa kulawa ngobe tibane tetfu tiyacisha. Kepha letatihlakaniphile taphendvula tathi cha ngeke asenele thine nani. Lokungcono hambani niye kulaba wathengisako niye utithengela kubo. Tathi tisehambile tiye uthenga wefika umyeni. Letile tatilungele tangena kanye naye edzilini lemshado umnyango wavala. Emva kwesikhathi tefika letile tinye tintfombi tathi Nkosi sivulele. Kodwa umyeni waphendvula wathi ngicinisile ngithi kini anginati. Ngakho ke linzani ngobe lilanga nemzuzu ningakwati. Akwenda njani? Linzani ngobe lilanga nemzuzu ningakwati. Ngithi bazalwane, ngithi phakathi etinhlitweni tethu noma ke ku-consciousness yethu asihlale singabalinzile ngoba lilanga nemzuzu singenze njani singakwati. Impela kungabe uyakuyenga umuntu la ngathi uyati ukuthi Jesu utawubuya nini. La kukhulunywa ngendzaba yokubuya kwembuso kaNkulunkulu noma ke kubuya kwaJesu. Likhuluma ngani ngerapture. Bekuthi Jesu kubuya kwakhe ufuna asikhanze singulaba linzile. Angithi. Singulaba njani? Labalinzile. Asimlinzi ngetikhele kuthiwa jika bamba ngapha. Yes. Bamba imoto yakho. Bamba ikhaya lakho, bamba umendo wakho. It's fine. Siyakufuna into leto vele ngoba siphila kulomhlaba. But Jesu ufuna abantu latathi nakabuya abakhanze ukuthi bamlinze ngesineke. Yes. Leti ntombi letishumi leti bazalwane lapho. Libandla la Kristu leli. Leli sikhuluma ngalo. Leli linze umyeni loNkristu. Hallelujah. Silinze bani? Umyeni loNkristu. Ngiwo ke lithi hlalani linzile ngoba sikhathi nemzuzu kwekubuya kwakhe singakwati. Lapha ke sekubekiswa nganathi into nathi. Kubekiswa ngokuthi laba nabalinze umyeni banesibani. Angithi. Amen. Kunani? Kunemafutsa. Balinze ngani? Ngesibane nemafutsa. Kwekuthi nakabuya umyeni ngoba asimati noma uyabuya ebusuku noma uyabuya emini noma uyabuya kunjani. So thina asihlale siready, sinesibane sethu, sinemafutha ethu. Nathi ke leli sihlanu leti libele tona tinazo sibane. Lokusho ukuthi leli sihlanu leti timemukele Jesu. Tangena esontweni tenga imisebenzi yasesontweni, dayijwayela nje imisebenzi yasesontweni, benza konke nje yasesontweni. Balinzile nabo khona la ndlini. Silinzelele umyeni. Sinaso sibane. Manje inkinga yini? Lesibane side ini? Emafutsa. Sinaso sibane. Sidiphethe tibane, siphakathi endlini nasi silinzele bani umyeni. Kodwa lenkinga lesinalo enkulu side emafutsa. Leti letinye ke leti sihlanu. Timlinzele nathi umyeni tikhona la ndlini. Tinazo futhi nato lesibane. Lokuhlukile ngato tinemafutsa esibaleni ngato. Sekwenda kwemehluko leti 5 na 5. Tinemafutsa tiletibane tonke manje inkinga lenkhona lamafutsa asisilo sonke lesinawo lamafutsa. Sibane sakho unaso ngumzalwane siyakwati uyashisa enkonzweni uyashaya ama chorus nakubita abafakazi uyafutsa phela manje
Ngemafutsa. Lamafutsa ngwaphi bazalwane? Yes. Umoya ongcwele. Umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Lelithi live la uNkulunkulu kufanele uhlale njalo. Siwuvusele. Kuthi Nkosi, nawuthi manje amane kufane nawe. Nginganyibi. Lithi labo labanethemba lebuya kubalilungiselela imihlangano. Yes, Lord. Lamafutsa abawacheka nawe na gain. Kwekuthi emafutsa amesibaneni akaphelini na asekhona yini. Yes. Ngoba uyabuya umyeni masinyane. Ufuna asikhanze lamafutsa akhona. Lemvuselelo injani ikhona. Lokumlangatelela kunjani kukhona. Yebo siyagijima inkonzweni siyakwenda konke but lamafutsa amoyongcwele ekungona fanele asivuselela ilanga nangelanga akahlale anjani akhona. Yeah. Hallelujah. Ahamba nekungcwele ekhathi. Ngoba ungeke kube nalamafutsa afethe kungcwele. Laba labanye laba mfundisi wami banaso lesibane kude kungcwele. They live no how. They do things as they please. Benda bonke labafuna kugwela nabaphuma la sontweni noma ngabala sontweni bazalwane banakaphuma la ngephandle lomfowethu noma ngayena afuna ngene bese yathi defend athi ngumuntu awusuye uNkulunkulu mina waba mfumzana nathi phela ngimuntu nami sehlathi ke le yini mina ngimuntu ude mafutsa kulesibane si empty. Ngoba ungeke uthi lamafutsa akubhoda. Bese nawufuna kwenda into sowubhaqa ngesithi sothwena nawe umuntu. Wabambona umuntu aphuma enkonzweni ekayothandaza aphindze athi hayi thatha shingo sami mina ngiliswadi mina. Nako ngishona la ngiyafuna khona ini lusito lolunye. Bathi uNkulunkulu into enjani yalekelelo. Ngeke nje usuka uthandaza uthandaza imfotha. Thandaza nje kuphela. Ubethe amafushana. Noma lokungathi kuyisitanyanyana kodwa ukuthakuhlela ngako lekhaya. Cha, bude mafutha ku empty. Yeah. Ngathela lenye imvutsa one day ngathi ngakhale ekhaya umuntu aphele nje lokho lokuncane ngikwakile yathi yicina ngendoda. Funa bese bayivutsa. Ngathi ngisho njalo. Wathi yes. Athi nawo. Manje leo ubona usangisivutsa inyalo. Uthi hayi ngisho mina usangibuza afuna ekhaya ubethele ngoba phela uyivutsa wena bengisengumfanyana nje bekusede la umfana ngakhawo mina ngakha nje ngoba uyabona ubutha phansi bese ke suyaqala loya uthi ke ngisho ukuthi ucile baba hamba ufuna le utofaka la khaya ngizike mnyathi ukuthi inkinga yakho yini le nto nothi angilanze beyingekho nangicaba la nangakhala nyathi usuwena ngiyolanza into lengingayazi ngilethe la khaya ngiyathi ngane lokuthi ngiphatha njani yini ngaqhubekela nabo lebesolo ngihamba nabo because kwethembekile kusukela le ekuqaleni kuze kube namuhla sengamlanda njani inyalo bese ngithatha nokwakho lothwena ngulanza ngulanza njani nokwakho phela ngabe ngifa mina lethu angife khona la ngisime khona angabe sengigcoliswa ngetinye izinto wabe sengifuna kuyolanza emakhashanyanyana lathi lapho esangigcolisa athi Kristu akabuyalanza kubandla lakhe angikande sengingubo sengigcolile. Hallelujah. Ingubo sengigcolile manje ayisahlobanga because mina bese sengifuna into tani debsimisi labanye emisebenzini basifaka mnika sikundanyana nje ho konakele naka gijima ushona kampondo ovumana sengifuna igolo igolo leli yangisimamisa kulesikhunda kunika legolo enesikhunda nomunye nje bamenda head of department konakele ngihluphekile just a head of department nalelo lokude phela ukuthi ungu-head of department but ufuna kuphatha abantu ngani ngemagqolo so ufuna kuba nemafushanyana akhe lesehlukile uthi Jesu ayelana indvodza naye umuntu ungabe khona yokuhamba sekhona yena ibuye kanza abantu la ngabe kukholwa iyawukhanza kukhona yini na ngithi ke namhlanje abazalwane asikhuthana nami sikhumbudane ukuthi Jesus Christ is coming. Hallelujah. So nakabuya Jesu akasikhanze singabalungele
angasikhathi sisavakashile saya esitolo sofuna emafutsa ngoba la lethi intombi leti lishumi lithi noma lethi sihlanu kwathi sekuvakala umsindo ukuthi umyeni wena kanjani so uyabuya noma so uyeda dathi kulala abanye nkosiyami manje nisicambitele phela sewukhona nathi ukuthi sibe nemafushanyana kepha asenimtshele bazalwane ungcwele namoya ongcwele kuyacambitelwa naye ungacambitela makhelwane eceleni futhi makhelwane nabu bungcwele akumane ukuthi kuphanje namoya ongcwele kumane ukugiyagiyele kude uvutha nawo kulesibane sakho kanti lokhu kufanele bengoma yonke malanga icela amafutha sibane sam sihlale sivutha ngicela amafutha sibane sam sihlale sivutha ngicela amafutha sibane sam sihlale sivutha sihlale sivutha ngipha amafutha sibane sam sihlale sivutha ngifuna amafutha sibane sam sihlale sivutha njalo ngicela amafutha sibane sam sihlale sivutha sihlale sivutha ngisibuye inkosi ngicela amafutha sibane sam sihlale sivutha ngicela amafutha sibane sam sihlale sivutha njalo ngicela amafutha sibane sam sihlale sivutha sihlale sivutha ngisibuye inkosi asiwacele lilanga ngelilanga hayi ngoba sowuva ukuthi hayi ngazi ukuthi sekumoshakele ngoba nasova sekumoshakele abasowusela lithi iBhayibheli uthi Jesu bafunzi bakhe nasenta ubuye kunetinto lenitawutibona tenteka letinto leto tisho ukuthi ufunda kwezakho kwekuthi I'm about to come. Amen. Uthi umbuso utawuvela lomunye umbuso. Uthi labasha abana uhlonipha atabathethelele nje. Uthi lamakhaya kuyoba yimpi emva kwempi. Uthi ke naseniva lamahemhem etimbi. Yes. Nekudamatama kwemhlaba. Kuyasho ukuthi I'm about to come. Uthi lokho mihelo uyithinzile nami make masibele. Uthi mihelo leyo lesho ukuthi sengiyabuya masinya. Ngiyajabula ukuthi kule generation lesiphila kuyo namuhla siya experience lokho bazama. Sivile ngemahememedi. Siyatibona timbi kuyaliwa. Nalakithi umbuso uvukela umbuso. Kusho ukuthini kuwe lokho koklikhani la kuwe
Uyafika yini ukuthi uyathi inkosi yezulu ungathi masinyana wendani wena ngalokho sokubonile phela uyakubona le kinto kuyendeni wendani ngalokho uyachecka yini esibaneni sakho ukuthi emafutsa amaredi ukuthi ngavele silafu Mighty. khanyisi nathi mmefu ngavele ngifane naye hallelujah nathi mmefu Yes, Lord. because ngilodile Yes. ngilodile emafutha khona ngihlotshisiwe ngegcwele ngithi thinzithile letinto letibambelana nako leli silive la uNkulunkulu tiyiminako yale nyama neminako yalomhlaba lo ngilungele ukuthi inkosi kawuvela nje ngivele ngikuhlangabele Mighty. lithi live lenkosi itacela leti tathi inkosi yami bantu abakithi besolo sihleti nani shalom nkosi yami sigijima nani la shalom nkosi yami bakenyoni manje ungichambitele nkosi yami isihlobo sakho manje nje ungithi kancane asimakenyoni nkosi yami unfortunately I can't Yeah. ngoba akutheleki lokho lento bekufanele kube idini leyafi yakho noma impilo yakho yonke malanga Yeah. kusinaba unyathela ngabe uthi awunkosi unyathele kahle sitamine ngilamlele ngigeze lithi live la uNkulunkulu ingadi yaJesu kuyachitheka emthini ekhaya Yes, Lord. ayichitheke la ngakithi Yes. ngiyo lesigeza ngiyo lesihlambulula nasebonakela ugijima ungene engadini Hallelujah. uthi inkosi ngigeze basho lo mfana abantu ahlabele ngathi ngigeze baba ngigeze inkosi it's a daily life you refill your lamp Yes, Lord. ungaze kufike isikhathi lesikabi lesiyakufika umekabe konene uthi wesabela Yes, Lord. nako sengikhona Mighty God. kude la ukuchambitela ngiko sikhuluma namhla sithi checka emafutha esibaneni sakho Hallelujah. checka ini emafutha esibaneni sakho ungalingisi leti ntombi letilibele letisihlanu wathi umyeni asetawufika tathi letinye asengijima ni esitolo mhlawumbe uyadlala igama lethi mhlawumbe lokusho ukuthi kungeke kuthole kungeke ungakuthole mhlawumbe asukhulume legama uthi mhlawumbe hayi bakhona labathulile mhlawumbe yes mhlawumbe uwathola mhlawumbe ungawathola mhlawumbe lo myeka nje sekusele umzuzwana nje athi inkosi endele umusa lo munye kathi kusele umzuzwana sibani sicini kuyawuba kuphi uthi lo munye umhlabeleli kuyawuba kuphi ngalolo suku uyawuma kuphi lo suku namhla singakhuluma ngazo ukuthi siyahebula nje but I'm happy ukuthi unenhlanhla ngoba uphasi kwalo phahla letinto uyadiva Yes. letinto sikhuluma sinawe nyalo kuthi lungisa sibalisa Hallelujah. ungabi noma ungafani intombi letisihlale libele banike letihlakaniphile lungisa sibafutha akho sibanele nangabe Jesu empilweni yakho ngishona langa nempumalanga asuzame ukuthi kubenza wonke ngoba Yeah. udalelwe umkhonda Hallelujah. udalelwe ukudumisa le mihelo sesiyayibona kuyendeka letinto lokusho ukuthi noma nini Yes. noma nini angavela angathi manje nawufunza la Matthew 22 yes Matthew 22 nawufunda verse 12
na verse 14 la solo kubekiswa ngemshado ukuthi kunendvodza noma ke uKristu nakubuka ngalendlela lokwenteka ngayo kunelizili lelalikhona kwathiwa kumenywa imenywa lelithite ukuthi tite edzilini lendvodza yakhe letimenywa leti tathi lomunye mina ngemsebentini wathi lomunye mina ngiphishanekile lakhaya kukhona lengibhizi ngalo lomunye naye wabala emanazanaza waphindza wathuma letinye titfunya ukuthi aseniyongimemela labantu lithi leBhayibheli labantu bagcina babulala letitfunyo letithunyiwe kwekuthi tite ubamema kwekuthi hey idubukele ngala buyana edzilini lithi iBhayibheli tababulala lithi ke livla uNkulunkulu lo mphathi wazukhipha emasotsha kuthi ayakwabulala laba lemadolobheni abo laba lebebabulala letithunywa takhe waseke ukuthi salamkhipha simemetela hambani emahlanganweni etindlela nimemetela wonke umuntu ukuthi ete kuphi edzilini njengoba simemetela nje ukuthi wonke edzilini lesi iBhayibheli yagcwala indlu ngeke ufundzele makelo verse 11 okay 12 na 14 12 to 14 nje makumfundzele yathi kuye mnganami ungena njani lapha ungenayo ingubo yomshado kepha yena wathula inkosi yatshela tisebenti tayo yathi mbopheni tandla netinyawo nimlahle ngephandle ebumnyameni lapho ke uba khona ukukhala nekugedletelisa ematini ngobe banyenti labamenyiwe kodwa bambalwa labakhethiwe yes lokusho ukuthi bamenywa lomfana abantu wangena la ndlini unfortunately wangena neathali wrong nengubo lenjani wrong yesu menyiwe kodwa awukambathi ingubo lefanele kuba khona kulendzawo lithi ke iBhayibheli lathi ndvodza nzini noma ke ndvodza mphini ungene njani la ngale ngubo le longene ngayo ngoba le ngubo le akusiyo lebekufanele ungene uyembethe la lithi iBhayibheli wathula wahloka ukuphendula kwathiwa mbambeni nimbophe nihambe niyomlahla banengi bamenyiwe kodwa bayingcosana labakhethiwe injani ingubo lembethe inabo Longcwele na uyayihlanga yini ilanga nelanga lengubo lembethe ukuthi Nkosi ngigeze kuze nibe nolongele kuba lathini lakho ngihlande Jesu kuze nibe nolongele kuba kuphi kulenzili uthi ngobe banyeni bamenyiwe kodwa bambalwa labakhethiwe ngicela namhla emini ube kulomunye kulabakhethiwe ngicela namhla emini ube kulomunye waleti intombi letihlakaniphile letisihlanu letahlala kunemafutsa edibaneni takhe ngoba nakabuya yena akanawumela ukuthi lomunye ukuphi akanawumela ukuthi wena ukhona nje lomncane la uphambuke khona kodwa uthi ngiyawulanza labo labalungele labo labahlotshisiwe ngebungcwele bayembatha lengubo nawufunda Sambulo 22 noma angithi Sambulo 19 verse 9 wakhona ngicela ungifundzele manje solo basikhuluma ngani ngelibandla bazalwane Sambulo 19 verse 9 mama Sambulo incwadi ekugcina nje bazalwane the last book in the Bible 19 okay uqala lapha ku verse 8 manje verse 8 na 9 uphiwe ukuthi embathiswe ingubo yelineni lecongisakele nalekhanyako nalemsulwa lelineni
lelicwalisakele itento nemisebenzi lelungile yalabangcwele. Le ngilozi yathi kimi bhala uthi babusisiwe labo labamenyelwe edzilini lemshado weliwundlu. Yachubeka yathi kimi lawa ngemavi aNkulunkulu laliciniso. Lawa ngemavi aNkulunkulu laliciniso. Babusisiwe lebamenyiwe. Bamenyelwe edzilini leliwundlu. Noma ke lemshado weliwundlu. Yachubeka yathi kimi lawa ngemavi aNkulunkulu laliciniso. Na ufunza lapha eTolo kwesihloko lithi idzili lemshado weliwundlu. Bazalwane Kristu uyabuya. Amen. Nakabuya ugadze ukuthi sibe ngabahlotshisiwe ngebungcwele. Hallelujah. Na ubuka incwadi yaLeviticus iyakhuluma ngani ngebungcwele from verse 11 chapter 11 from verse 44 to 45. Kukhulunywa ngani ngebungcwele. Na ubuka yena futhi Leviticus 19 verse 2. Nakhona lapho kukhulunywa ngani ngebungcwele. Na ubuka 1 Peter chapter 1. Ngicela ufundzele ke makelo 1 Peter chapter 1. Noma ke Petru ekucala sahluko sekucala umfundzele nje verse 15 na verse 16. Kubona ukuthi yini uNkulunkulu ayigadze kithi njengabazalwane nakabuya yini lafuna layigcizelelako kulethi incwadi lekhuluma ngathi ukuthi asibe ningcwele ngoba ngiyilo ibandla latalanza Kristu lelinjani lelingcwele lelithi livakhe singcwelisiwe ngemavi laphuma emlonyeni wakhe. Mfundzele make 1 Peter 1 from verse 15 na 16. Jesus. Umbhalo uthi banini ngcwele ngobe nami ungingcwele. Nanipita ngokuthi ngubani lowo lohlulela ngaphandle kokukhetha buso bemuntu ehlulele ngokwemisebenzi yemuntu. Hambani ngekwesaba kulesikhathi lisetihambi lomhlaba. Siyayibenza babazalwane. Uthi Kristu asibengcwele njengoba naye asibikile anjani angcwele. So lobungcwele ngibo lobenta ukuthi lesibane sakho sihlale si right. Because uthi lonke nabo umngcwele angeke ayibona inkosi. Lonke nabo umngcwele ngente njani? Ngeke ayibona inkosi. Labo ayibona inkosi ngabangcwele. Jesu ke nguyela sisitako lokuthi sibe ngcwele ekuhambeni kwethu konke. Ngiwo nje la lo verse 6 athi umbhalo uthi banini ngcwele ngobe nami ngingcwele. Jesu akasho ukuthi banini ngcwele bese yena akasasho ukuthi yena unjani kulongcwele. So ubungcwele kufuna buye kuphi ebungcweleni. Uthi banini ngcwele njengoba nami nginjani ngingcwele. Ngibo ke lekwenta lamathumbatana lasihlanu lahlakaniphile ahlala atithinzisa mfundisi wami ukuthi Nkosi manje usikhandle silungele manje lesibane sethu sihlale sinjani sivutha ngoba uyabuya yena masinyane lamafutha akahlale kanjani akhona. Ngeke khani bese sengiyakusulela nje sikhwani ngakuthinza songcwele cha. You should live the life. You must live the life. Daily basis. Hallelujah. Akusiko likhulu because akusiko efemandla lesiphila ngawo ubungcwele. Ngeja uNkulunkulu uyasipha lamandla ephila ini bungcwele. Baningi bamenyiwe kodwa bambala labakhethiwe. Baningcwele njengoba nami nginjani ngingcwele. Yenda isiqiniseko sokuthi emafutha akhona ebanene. Singabi labantu ukhala kalusizi. Kabuhlungu kwekuthi inkosi sesisele kodwa busivile safika kule nkonzo engakonzweni sahlala iminyaka sikwenda konke kodwa sange ngiqiniseke sokuthi siyachecka lesibane sethu ukuthi emafutha khona yini.
uthi lo munye umhlabeleli inkosi ngiside nangiphumelela ngingalikhohlwa igama lakho. Ngoba impumelelo yamenda lo munye umuntu akhohlwe ukuchecka amafutha akhe esibaneni. Anake iminako yale live kumnanzi konke. Ngobe lo mhlabeleli afika la esigabeni sasikhona inkosi ngiside. Noma ngabe ngiyaphumelela Nkosi, manje ngikhohlwa igama lakho. Imane bungcwele ngibele njani ngikugcine. Imane amafutha ahlale kanjani akhona esibaneni. Hallelujah. Side Nkosi. Nami ngithanda zona bazalwane. Nkosi ngiside. Hlale ngichecka kulesibani. Ngokuthi esibaneni sami khona indamafutha. Angifuni kunyiba bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi kuyaba yinto lebuhlungu kanjani. Kunyiba. Uve ukuthi yathi something is taking place. Uthi lo mina sathi khulumela uyathi labanye bayahamba halfway. Athi uyabona amafutha nakabancane sibaneni kwendeka. No, sithi love. Nasithi love simunyonke lamafutha. Walo uthi uyathi khulumela ke mfana bani. Uthi labanye ngeke bahambe halfway. Bazawo baze bamnandi ukuhamba noJesu aze bamnandi ukuhamba naye awaze bamnandi awaze bamnandi aze bamnandi ukuhamba noJesu aze bamnandi ukuhamba naye. Iphele nje kanje. Kanjena nje dlaba nje. Dlaba nje. Abantu kuma singisi bathi abrupt. Uyakubona mozangwana ukhipha kahle lesigaba. But nalo liba dlaba nje. Uthi uyeva ukuthi naku hamba usinala. Phele inzaba. Bahambile. Kuyaba buhlungu kanganani ke bazalwane. Oh, hallelujah. Lithi iBhayibheli bayagijima. Bethe lamasomveni. Uthi ngihlala ngikhona la Shalom Nkosi yami. Baphi boma ke nyoni. Baphi boma ke khwani. Lesibili namhla ngithandazo. Angibabonga abazalwane bahambile. Ngeni manje ukuthi kuyaba buhlungu kangakanani. Libandla lenkosi selihambile. Sewusele wena ngobodlala masipatilo namhla ungala sasa uthithe manje ngala uyasangala uyakhotha insiti takho wena yacina ngoba phela wena kunjani yana sewusele okay phela khotha insiti uhambe ngapha tubeka udlala masipatilo uhambe kuyaba buhlungu. Ungumthandazo wami namhla emini ukuthi ungaweli kule nhlekelele leyo. Ngiko ngimemedela namhla ukuthi checka amafutha esibaneni sakhe. Asifuni kube bazalwana labayonyima abala Shalom. Ebawuvile lo mbiko. Ukuthi Nkosi angichecke amafutha esibaneni sakhe. Kumnanzi kuhamba nenkosi bazalwana. Amen. Sikhona ngenyembeti lesikhathi. Asikhona ngoba kusuke kumnanzi konke. Akube mnanzi lesikhathi kuyabika. Kepha yena siqinisa.
ahleli phansi kwamaphiko akhe uthi labo labakhonsela phansi kwamaphiko Oh, yes, Lord. Mighty God. bamenda besiphephelo salo noma bangene phansi kwesiphephelo salo seduka konke usungathi kamara akubi mnanzi ngesinye isikhathi bazalwane sihleka with tears sometimes uyikhanze injabulo efihliwe but ifihle ingembedile ikhona usilomo umhlabele I've got joy, peace and happiness in my soul. I've got joy, peace and happiness in my heart. Yes, I've got joy. Yes, I've got joy. Yes, I've got joy, peace and happiness in my heart. I've got joy, peace and happiness in my soul. Yes, I've got joy, peace and happiness in my heart. Yes, I've got joy. Yes, I've got joy. Yes, I've got joy, peace and happiness in my heart. Isu chula no nama, selfie zenia no nama. Isu chula no nama, selfie zenia no nama. Isu chula no nama, isu chula no nama. Isu chula no nama, selfie zenia. Isu chula no nama, selfie zenia. Not physical, but innermost, inside. Ulimele wathikilili kodwa uthi Nkosi ngithula nekwenama phakathi enhlizweni yami ngoba ngiyathi la ngibitelwe khona. Ngoba ngiyakwazi wena uthi Jobe uyawuma ngelanga lekugcina ankulunkulu. Yes. Amenzaba uthi ngihlikidiwe ngendiwa konke kodwa ngiyamathi lo ngibitile. Ngiyathi la ngibitelwe khona.
Ngilimele emoyeni ngimahlikilile kodwa angivumi ukuthi amafutha ami achitheke esifaneni sami. Angivumi ukuthi amafutha ami aphele ngoba afuna ngikwade. Aphele lamafutha. Na uvela wena ngibe ngilonyiba. Funa ngikhulume amagama la chekile. Aphele amafutha. Funa ngicasule bantwana aphele amafutha. Funa emsebenzini bangonile bangikhuluma kabi bahamba bayohlala ngami baphathi bathi mina nginje ngoba bafuna ukuchitha bafuna lesikhundla. Kodwa wena yathi ukuthi khona amafutha esibala sakho. Mana hlala futha njalo Nkosi. Mana hlala khona, mana ngifihle kuwe, ngifihle mancebe nawe. Asibe nemthandazo abazalwane ukuthi Nkosi sifihle. Noma ngabe kubitane ephilele. Kodwa amafutha asesho ukuthi awaqimi noma awapheli esibaneni sethu. Ngiwo lomhlabelela athi noma kunjalo. Uthi lo myolo makhathale endleleni, mina unike manje. Bazalwane uNkulunkulu ukhona kusinike manje. Le ndlela sihambe ngehlakanipha kwethu nangemandla ethu nangokuqonza kwethu. Kepha uNkulunkulu uyasisita. Wethu ukuthi position. Kwekuthi Nkosi I've positioned myself. Kwekuthi emafutha ami ahlala khona njalo esifanele. Ngingafani ukuzokuletha isihlalo. Lelithi live la uNkulunkulu dahamba kwasihambani niyawufuna itolo mhlawu. Ngiyathola. Siyabe sinasekho isikhathi bazalwane. Siyabe sisiphelile. Mhlawumbe niwathola. Kodwa namhla khona lamafutha. Oh yes Lord. Ukhona Longcwele. Kusilamule. Kusifika. Usibamba ngesandla sakhe.